Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kemaukeruat Mahila Block Congress Committee minta kesengi ke arpu santarik ubnai kela lingkot arajara arpulai kela penlong ye ke general meeting jong kinongkit kam kilong kemi jong kemaukeruat constituency hapo ke office keseng kebadan kemaukeruat. Hagani ke sengi rigi sepangut kilong kemi jong ke constituency kila tuj cekani ke jingelang harengkat ke jingedon lang ke kong Joplin Shilla President State Mahila Congress kong Victorialness Imli President Southwest Khasi Hills District Mahila kepada iru ke kertong jong keseng Kongres napo Keranikor constituency. Hagani ke sengi keseng Kongres kalanang klan bat yok mensim syusyu hadin baki nong elam jong kilong kemi neki weipat kiseng kata na ke HSPDP bat ke UDP kilawan ban penyesok yanadi bat keseng Kongres na ke benta ban ajing kershan bapura yo ba karnes sok syang hagani ke election MLA kabanwan. Ubak karena sok syang haba ajing keren hagani ke sengi ula ong bak kaspa kesyuki bat kebor kanam la ban thet ye u bun ki bawan be thong me labat step katnu don kam kin ai bang Henry ubak karnes ula ong bakumba ula don hapo ke kongres mentara arpos nem dalai leiru unam syak thet hano namar us ngotho ya ke jingdon kam ke seng kongres hapo ke jela bat hagari baro ke wei Nasukwa ban yalam jumo de piki lokmi ubakanas umdon hangne na kabantaban kamaispa umdon hangne bapin penjob mangan yamare umne ban penibor ane ngani pen iyak tak jing sarong ngamju yakop habang ya ai kiskim pi habang yo ban yarap ki yo ban leki ngimju pen social media namar kikam ki bale kamde ka kam kalmi no kanas kade ka bami na kabor jompi sibut opinion kasawa kamachin pit kade ka bor ka bapi ay mapi amla balong MDC mga ubaran ni umla balong MLA klam ka bor ka jupi na perkhat kum ni na dai ban pray kat kum ka bor ka bapi pa ba kidong ngadon hang ni ko kilong kumibe hagini ki hafna bara jar kakna po kaladon ke jing teruk ke baju abaka kalam lo ke isi jong ba tenual la terwai ni banoba wano bangi ki parti MPP UDP kiwi persang ban krawan ke jorengi katto kane ki MDC kongres kila petno nirang don mentas andrimut ki MDC ki bangi job khat armut kini kila sathip no hagabor jong sbai rupa ngin rewot ni yasong satar halor kinogrim berkiji sisa namar mabitip MDC bodon aliam persya yo silap tolop kibadon nakasokar ki yo silap propok knai po plus nangta ki yo ban sa thum kum ki vice chairman ki co chairman na state level sak ma silap propok silap knai po kanno katulop jo ki sibrai kani kamde bawa kana suthok sakali mapi wat mapi le nakarti ai lap borok kita ada yo skim KMDC jom kongres bodon le persa lai pulak lan sepulak maki ki yo report ki yo prapo namar ka MDC skim kamdon ka fix lane walong ba markata teng na yo na central government ka isi lane ka surka ka ba yalam do siya bat ki yam ki ai ngi ki le persa kan ba ki mon kan ba yala de ki ai lana PUE kini KMDC bodon haka liang sarkar kiyo balik pli monorim ka bakimon makila lara alut kiskem ka bakiyo yo na central government uba titos ulit pli ki dorwal ho ki school ki paki ni kita berkhoy man kasi marulara betan siya sora akwa man yo tu okipi so baki kinmi kini kibele yang ila sakro menit persetuan betong simno kani kakurur pengkelatian sino walo bangi kan papikwa kan mun kam inai bet parti MPP parti UDP borok ki krop namar tu pun bidak mau bar ni kudang sombai baka SSPDP hajar for kue kiwan krop tu jorengi warong wano bangi parti inai pi kano kalut kata election mukura apa benda tu hak ipi ba kum ubreu
banga sutu ya ke jing don kam jong parti kongres. Bat kam tam abangi job na parti kongres. Kamu tu kipai ba kim padon kam ka spa. Kim padon kam ka haja. Ki penjob yang ada ke jing ita ke sana. Nama ki i bakidon ka parti. Kabadon ya ka thong jong ke im. Jong ki dong suksung jong kering dia. Aku akan kensai yang ni. Kaspa kanom laban thie de bakanas. Kasuki kabor kanom laban thie de bakanas. Namar tang kani kawai ko kilo kmi be. Adoni imei iba la sacrifice ya kajim. Ya kayin kasem kejonga. Kabang idon remote para. Ilai kendu ilai mak kijingai jenjar.